dutangiye filime yacu bimeze bite ya narakubwiye ngo sinsobanura nkabo mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza goal the dream begins bimeze bite nuko dutangiye filime bakwereka hari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora katurore nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS tukabona abana bari kugenda Santiago wa mwana ukinaga football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro umwana akunda football abafite na baro umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturanye n'agahinja utegereje iki vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa Fuadi nuko saba nyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaze barakwereka baje hakurino ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwakunda abantu muri Mexico ubundi usanga bari gucika batoroka iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma wa muri nimuharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika baro yisige wacana ngo tugende dore leta yaje umwana arumva yasubireyo kureba baro ye umwana apfa kuza yiruka nuko umwana avayo nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sans papier tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10 Los Angeles uko bishaka nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri kumazi iri kurya ubuzima relax urabe Santiago carajo haces wakigoryoye kira ukurya ifiye gwino dupakira ikamyo kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa nakazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza n'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ko kazi sha amafaranga yo baba yafite make subabona no binjira hano umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire nakazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko twaturimo tw'amaboko umwana ahita zakurino filime wa mwana yarakuze Santiago wari uri hehe niwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine mwana itenjira ikibuga sinshaka mukomereka shaka shin pads nizo mwita counter shock shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki birabashyira ku murundi nubundi ni shin umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracyari muto azakurino bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filime kubita passe z'amaso umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filime
urebe do izamu cundura zinyeganyeza ahita nakurayo boro tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere ubona ko ifite ikibazo umwana aza hano ubuzima amenya butameze neza ni ibintu biba bigaragara Hey. Wey. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Company yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi company kupa. Nawe akagura imodoka ikagiye abandi bakoze akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide kwizi. Why can I be away? Aba aide kwiziniye. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri we nagura umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntago waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede kwiziniye. Ni umuyede ntuzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sa kintu katururi umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto urumva nano bwabo ufite konti uri umusampapiye bigoranye Hold your possession! umva mwana wanjye ariko ko mana position yawe utari kubinoza neza ni papa mwana wacu afite imyaka 7 Young Val. aya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 nakine neza gira siko bamese batangiye umva papa wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi anagabaro mu bakuru Thanks. nta murakoze dore umutoza wa ya kipe y'umurenge do mwana afite utuntu akora mu kibuga do afite utuntu akora mu kibuga kubita pase kocha arareba ni umutoza mwana wa pase do iraba yitaga rinci yes urebe kocha arareba uriya niwe mukinnyi afite uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane ni umukinnyi mwiza niwe wamwigisha biriya bintu Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye do urebe ariko ntago ari kureba imbere ndetse na balance ye mu kibuga ntago imeze neza nta nubwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye umvisha umutoza we abantu bari kubona uriya mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya akoze bibaye babyita gutsinda ari byo nyine usanga hari umuntu umusore ukina neza ese ujya ukina by'umwuga Pro teams go for college. nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza Just went to college. birangira ntabonye buruse njyana muri college Saturday? There's someone ufite match ryari ku gatandatu on the way over here. hari umuntu twahuriye mu ndege uri naho He's a sports agent. ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye Listen, no Umva. offense, but I need to get at work. reka nigendere pe Myself. nanjye nahoze ndi umukinnyi Yeah? Where? wakinaga England. mu Bwongereza I was a scout too. nanjye nageze mu musikawuti w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye What's your name, son? witwa nde Santiago Muñez. banyita Santiago Muñez njye nitwa Gray Foy vayo tugenda wa muginga imodoka itagusiga Santiago. kuwa gatandatu tuzahure gusa yarambwiye ngo hari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo
bu super manager uyu ari hano ari kumwe na papa we bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi. Las estrellas de cine tienen agente. Wabonye umu agent, abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina. We baragukoresha. Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. Wa musaza umuhungu wazi gukina. Es verdad. We ntago byumva mwana wanjye. Dos clases de personas en esta. Hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si. Umve papa we. Mansiones. Hari abakire baba mu mazu manini. Nosotros. Hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe. Kate le lavamos. Tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupa ibyatsi byabo. Iyi si abaho amoko abiri. Profesional. Papa, nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo. Ko mwana mubwiye. Lavando carros. I don't know, man. Uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi. And everything will change. Papa, nibanzanira uwo mu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka. Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Genza uburyo ibintu byameramo neza. Compramos una troca. Tuzagura imodoka yacu. Un negocio. Dukore business yacu. Son pendejadas. Ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda. Data mindi byeri n'inkweri. Mindi byeri. Papa, buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana bashaka gukora kurusha abandi, famiza ku mwanya wa mbere. Famiye ngo ibizinga umwana wagafashe n'uwabaye umudokiteri, umuntu wabaye umwavoka, iki n'iki. Abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu mastudio dusakuza. Uyu mwana rero famiye iri kumucine. I'll tell you about it, as you know. Sasa wa mu agent ahuwa mugabo bahuye ajana. Called Jermaine Dufault. I'd rather not talk about that, Glenn. So, Glenn. playing on Saturday after Hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu. downtown. Right, well, you tell me Uzaza urebe match. and I'll be there 110. Okay, ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe. Oh, I don't know. Uretse So- uyu ni baba agent yakubonyemo imana itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye. They said, did they, mate? Said I. Ahita ajya kwitaba telefone ni umukire. Bara usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100. Nawe abafitemo amafaranga menshi cyane. Bega n'abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita. Sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano. Hari igihe ubona umuntu ufite impano ukumva ari ikintu wamufasha. We yabwiye umugabo wo mu agent baba scouting impano. Gusa uyu mwana arwaye asima. Uyu mukinnyi wacu arwaye asima. Urebe filime. Yeah. We got the game plan. Let's go. Urebe. Santiago Munyezi yajana bona wa mugabo. Yohana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match. Ya match bayahuje ariko imirenge. Umurenge wa Gatsata nuwo muhimo. Do. Mwana kinira umurenge kuri abitangira. Yeah. Urebe. Do. Do. Umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza kibura ngari ibi bikurya umwana ari gukora umwana kureba ase ibitenda ndi gukora muri kubibona niza telefone hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi. Glenn. Yo musa Dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe I'm in a business meeting. ariko ndi mu nama ya business ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari Send me a tape. iburayi barabibeshya. Get. Glenn. Okay, umufate video uza kunyorereza kasete ye. Yegasani. Umuntu ari kuza kareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze nago yaje. Dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha. Tumarnyeri kubita gitego. Nyirakuru aba yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengero mu kibuga mugira vuba batsinda n'ibindi. Igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa ukabona umuntu akenanye impano iyo mu ndebye ntabwo mungirira impuhwe nkenanye impano ntagiye mugura bonema yo yaje kureba nyirakuru nyirakuru baje kumureba urabona ari nawe yanditseho udutungo. Thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Ngize gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Niwe mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Span arranged for the agent. Oya uyu niwe ari kumuza n'undi mu agent. Afraid he's, Ntabwo yigeze abasha kugera hano. you know, he's too busy. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utahasa azaza. Oh no, I'm afraid he. Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza no hari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba.
wahari papa menya bya bintu ajya ambwira ari ukuri ibi bintu bya football naho bizangeza ati uko ugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa muri iryo joro telefone ya Sony urebe. Hello. This is Glenn Foy. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout be bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe uza kunyirukana. Brought in a new regime. I don't. Uza nabandi ba scout bashya. How you don't? So, none. Calling me past. Chuma magaye saa 9 n'igice. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Just local league kickabout. I'm on a plane home tomorrow. Promise. He turns up on your door. Just give him a run out. I say yes, can back to sleep. Yes, Mr. Donhelm. Mr. Donhelm. Kwa kundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize sawo mwana naza nzamuha match mwakine turebe tumweseye ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match nago wajya no umuntu kumwesera muri match mu myitozo nabandi katururi umugabo naragomba gusubira mu Bwongereza champion y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti Santiago umwana avuye gusenga abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane where to find you coach ni umbwe hano gusanga uyu ninde El señor inglés que me vio. No mugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka. Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. Uyu mwana wikomeza kumubeshya. Who the hell do you think you are? Utukeka kuri nde waza kubeshya abana bacu guza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanje shira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi kwisi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. Sagari ibintu wapfa kugeraho. You're supposed to fly halfway across the world on something you say. Ese umwana ukazatega indege ze. You'll give him a trial. Umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Can't make it a profession? Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Ati nkubaza ikibazo kimwe. Wizera ko umwana wanjye kuko yavamo umukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Undati birashoboka. Yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza. Wica musabye namubwiye ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza. Ibisigaye muri Newcastle kaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera. Newcastle tuzakwemerera. Newcastle. Hey. Mwana muri iryo joro. Muri iryo joro yarabyutse. Nako yaratashye abavuye mu kazi akora utuze twinshi. Umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye. Muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi araza akatubika mu rukweto niyo banke ye. Wabonye ahagije? Enough what? Ahagije iki? You keep your money in nta muntu utazi ko amafaranga muri minsi uri gukora uyabika mu rukweto. Are you going? Ko kure gushaka itiki kujyana? Grandma thinks I should. What does Dad think? Nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizeye. Naho se papa we ntago ndamubaza. Mu Bwongereza ni kure bingana iki? $400 too far. Haraburaho amafaranga amadolari 400. Niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza. Kugera mu Bwongereza ntago bisobanuye ngo azaba agiye gukina. Nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi. Umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje. Papa ariko wacyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho mwetesha. Undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakaba yari gukora ibintu atiyumvamo abikora ubona bitamurimo. Twara ahandi umutima uburi byagera gutya kaza agatama shoti hakurya mushireho amafaranga babashise. Urabizi kuba Kigali ntago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese. Hey se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha. Umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo bimeze bite? Katorori
ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakirira ikipe ikomeye nka Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nsheri Pagué 4.500 por la troca. naguze imodoka y'ibihumbi 45 by'idolari ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga y'ibihumbi 12 by'idolari ndabitwara ¿Robaste? ariko nzaguhamo imigabane Entas, mamá. You know what? wibye amafaranga ye mama we bivemo 2 more weeks and I have enough. hari hasigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza Dream. gukurikira zira ndoto z'ubuguryi Big time ball player in England. urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe Fail. How you gonna come back with no... ese nugerayo test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo And you think I should just, what, give it up for what you do? ese papa amahirwe amwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora In Mexico. muri Mexico Construction. narubakaga Night. nijoro In a brothel. ku manywa nkaza gusukura inzu basambaniramo Nos to America. byamfashe kubona amafaranga bazana muri Amerika She walk out. mama wawe yaradutaye kuva yadusigana asigaye mbarera mwese mbitaho This house. And now we have our own business. none tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu That's how you... ibyo nibyo bita ubuzima umugabo papa ubwo ni ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo bwo gukora gutyo ntabwo ari ubwanjye umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye aba afite ubuzima bwe rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo gakwiye gukora ibyo ni ibya kera gusa umwana arwarasima yari amaze kubona amafaranga yabura $2 400 ngo yibonere itike imujyana ni hano twari turi muri hangana gasubiyemo inyuma gato ibyo ubwo ni ubuzima bwawe Not mine. si ubwanjye si ubwanjye mwana yirwarira na asima twabibonye aza kwipompa katururi biramurenze amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze yatangiye kureba tuvuye aratugaruka kuri no dore mu Bwongereza mu byamamare Gavin abanyamakuru ni benshi ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo bagore namwe bagabo Good day for the club. uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi Well, with our setup here at St. James's Park. mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park With this. nejejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe enye ziyoboye tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah? Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah? Ariko ubu naje banguzi. Ni umukinnyi w'icyamamare baguze. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba bubayemo. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Yeah. Umukinnyi aragurishijwe dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare do aracyari gukupa indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yabwiye ati ibyo bintu by'amafootball ubumubwira umusore ariko ni bogari nuko akennye bamucaho bakaroba ariko acyana utangiye no kujya ureba abakobwa si urangiye ubwo do mwana yagarutse ku kiyede agaruka ku ndege akomeza ubuzima nyine hari igihe umubyeyi aba yifuza kubaho nka wubanza Do. Padre. Papa wari Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. No necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Ukicura kureyo. Urabona? Boleto de tren para San. Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto. Muri amafaranga. Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba subire ku ivuko. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Toda mi vida. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. ¿Qué empeñaste? Niyo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. ¿Qué haces? Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje.
Do I get a room to myself? Bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Ngwino hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indi giteye. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagenda nduzajya gufasha wo muhaka. Take a shower before you leave. Ako mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe avuye ku ndege. Avuye kugikwa. Before your father gets. Harya bavuga igikwa cyaba bavuga igika. Aza kubaza engineer Olivier. Igikwa. I promise God I do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe. Muba abantu babagabo mu bantu bazima. Nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe yakwiriye Santiago. Gendo yagerageze buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe. Mukecuru aba yarabonye. Ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata. Bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze. Ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe. Akagerageza. Akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Yageze ku kibuga cy'i Kanombe ko mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Rero je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawo muri migration. This young man, what your team, Mr. Henderson? Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekuba. Need all the help we can get. Abantu ubufasha bwose bw'abakiriye turabukeneye ngo tureko dutwara champion ngwino sha baguterere mafubo buri abantu bafana ikipe imwe. Buri uzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumure ati we bagusinyire fu ugenda uruwacu. Allo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wande mubwiye ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwiye ati nuzo nzaguza n'umutoza. We Newcastle niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nigutero ndi bugera muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Mwana ageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntaga barayo mu mujyi Londres indani rega menshi. Tufata gari ya moshi ahita yerekera. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Katururi. Urebe filime mwana gari ya moshi dore yamusize. Ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite. Usibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo. Bimeze biti yewe no mugabo wakunze impano ye. From LA. Let me know you were coming. Kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje? Okay, then I'm here. Ikingenzi nuko ndi hano ikingenzi nuko ndi. Caught me a bit off guard. That's Suranunguye nyine. Well, you better stay with me to get settled. Okay. Bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha. Sibyo? Umugabo yakunze impano y'umwana. Bino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnet lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Musore ni kirimi cyawo bavuga nta nubwo acyumva neza hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Jewe kandi ariho nize. Jerega naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Hey. Well, my daughter you met. Bana nawe mwana wanje w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira? She died a couple years ago. Cancer. She's imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanje. She sent you this. Yampaye no mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anijya gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Nje ntago ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wamunaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose nubwa mbere menye ryabye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Rebe
ni umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho amastudio muri kwikaraga hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo. Mukomeze muhatane, nanjye ndacyakomeje nubwo byanze, ariko pasiteri yamanuriye ko byibura ngo byenda gukunda. Ngiye ngendera ku cyizere pasiteri yamaye, icyanjye cyarashize. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate. Umusore byuka mu gitondo agakora igihaha, arazinduka mu gitondo agakora siporo, bya bikiri byacu by'inaha kibyuka kiri hangova, jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana. Abandi bana urababona babyuka bakora siporo, abandi bana mwana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima, arabizaza ukuntu ubukene buryana, ntago yazana imiteto. Abonye amahirwe, buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze hano ikintu ukeka ko ushoboye gishobora kuguhindurira ubuzima. Icyo kintu ugomba kuba uri seriye, ntago waryama. Yabyutse akora igihaha, ateje atanagera mu myitozo, agakubitana na babahashyi bameze nka ba Kimenyi, ba Faustin Usengimana, bafite n'ubugome, bafite igihaha, baretse itabi basigaye bafite igihaha, ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere. Narinzi gukora mu bintu bya football, nabisoje kera nza kwikorera amamodoka. Ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa yine iyo zigeze nta muntu uri ku kibuga. Yourself something to eat. Banza ugiye kurya saa yine bari kuza kugera ku kibuga bituzanye n'abandi. Ufite amafaranga? Wapi? I'm okay. Akomeze neza. Agashaka uruhanya. Kira. It's okay. Oya, nta kibazo. Take it. Yafate. Yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa. Akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Umusore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana, arabanza ayikore utuntu tw'utumanye. We wadoye baro yacu do kora utuntu do nyamara urarenze. Umusore menya akora muri circus. Mwakire n'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore uri gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa nanone yarakaye yica umukino. Bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Wora reba iki? Nabahuriga. You're talking about bari kuvuga kuri soccer? No. Oya. Football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Jenurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, genius lad. Kokos? Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si bini biki? Wanna know? Wepfa kubiryo utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London, you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyase mu Bwongereza ibimeze nka hari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mu Bwongereza bafite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade. Stade arayibona. Leta St James Park. Sibyora. Eric Dornhelm. Eric Dornhelm. Intimidating, mate. Straight look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba ni umutozo w'ikipe nagukange. Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Banyita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. You know umusore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Twabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night. Naraguhamagaye mu gicuku ryamye. To give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buritse icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapuka ku myambaro kuve muri Hopline Sport. An expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And that's the same. Isanga aho uziye mu kibuga muri Tizi. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore.
There are 6 journalists inside waiting to... abanyamakuru 10 abatandatu bagutegereje iminota irenga 15 injira ni umukinnyi w'umusitari wamwita Harris Gavin bano mbega babayeho indoto zuriya mwana hari abantu ngo babayeho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. harya wakinaga muri Los Angeles ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team I play up front. ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. ariko ngiye nkunda gukina mu hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi bagerageza umwana bahise bakata inyuma ya stade umwana amuzane aho bitoreza stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi umwana ageze mu Bwongereza bamuhaye amahirwe amwe ngakorane tize n'ikipe barebe wagwana arabanza gutama akagodiyo keza cyane. ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport ibikoresho bya sport gusa uyu mwana arwaye sima ahita yishi pompe. How are you feeling, son? urumva umeze ute mwana muto? Okay, good. Braithwaite. bahita Mark Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not sir, I'm coach. Njyewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba cyase yagiye gukora tize. Gwino I'll be fine. biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo n'akantu k'ubwoba nagatayito do binjira ikibuga umwana arahageze aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome mu bikoko. Field on the right, okay. umwana arajya hagati mu hagati. Go, slot in behind him there. Okay. urabona ura wakurya Gavin ni cyamuri wa mukinyije wundi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie wesohoka sha busohotse hari umwana ugiye kwinjira. Okay pal, swap beds with him. nabizi umusore ugiye kwinjira ukora uko ushoboye. umwana yinjira mu kibuga yinjiye mu bahashyi babagumi. iki cyane uzanye ni icyahise avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro saa turamwitaho. umwana yinjira ikibuga sima abagome ba Faustin baba barababaye aricyo kibatunze. kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu agukorera. urebe baba bari seriye umwana aje mu bahashyi babaribwe. urebe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki. wa mugabo musaba imwanya ari hano. we umwana nawe mumuhe baro umushyira mu mukino umwana bamuha baro gikora kuri baro kimenye mutamotakere ya danje. yakubwiye ngo bano nabahashyi babagumi. agaruka kuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi. urebe kubita akagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare. barakurobye man. urebe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntago akabonye. nibara ngavuge ngo umwana ararenze atangiye gutera utuntu tw'utumarinyeri tera baro bamutamo ajya mu byondo. turashize urebe umwana biri kumunanira kubita amajido bari kumukina sinabyaye. bano babakorera amafaranga menshi mu nceri icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya kirankira ku gatebe bagukumira rero bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba ko kuri nubacengeramo. umwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho nyagasani. oya mureke uwo mwana atera iyo kufura turebe ukuntu atera kufura we. hano hari umutoza uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka. bamuhaye kufura azayitere byibura barebe ko ari icyo byatanga. gukina n'abakinnyi bakuru barenze ugiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano kubera n'ubugodiyo bwa make aba yambaye wapi. byibura ntago yambaye godiyo yaguze muri Hopline Sport. amusa bye bye subira muri Mexico. Santiago shajya koga tu genda wiyogera usubire ku cyangwa ibintu birekera ababaya. hari abantu baba ari abaribwa kubitanye nabyo
byarakaye bya Yannick bari abantu bariwe umwana ibintu bamukoreye bazegura mu kibuga na cya Aimable nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa no kuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze ingagari buriya nizigwa amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari gahubwira ati uri uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya uraruteguye umwana byanze My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwawe yabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago, ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana arazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa. Y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Katururi. Kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itike imujyana mu Bwongereza. Ubundi ikintu kigora no kubona amahirwe nkayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakinnyi. Papa wanjye yajya gatekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima. Ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. And it's foolish to think otherwise. Nari ikigoryi gutekereza ko nabi cyamamare muri football. Nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye kuri mu buzima. Ati abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo arutse ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano abakire bahurira. Mr. Donhelm. Ngahanga imfura ziteranira. Niko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari uri he ngo nari ndahe imfura ziteranira. Ubwo ni mu kabari. Speeches, this distraction is not welcome. Baturi mu kandi kazi uje kuturangaza. Be here. Iyo unyitaba telefone zanjye sine kuba ndi hano yaje kureba wa mutoza wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresheje kare witwa Santiago Munez. Yicara hano kuri kiyo umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas. Football. Umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege. Bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse. Aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa. Hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. We took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu. Took it down. I saw it. Nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Wana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Gira umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and cyuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuhariko ko bamugerageza ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigendana n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi nk'atanu atandatu akirana n'abo bakinnyi ukazabona aragarutse katase kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze. Bibaho naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse. She found all my yesterdays. Ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. The scrapbook. Ndaya mu bitabo by'umugabo nawe yahoze n'umukinnyi. You were a major league player. Tigeze umbwira ko ari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntago nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Mu ivi. Look at that. Shots were shorter, hair was longer. Urabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. In a year either. Ntago ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept. Ntago nayemera. I'm not giving it to you. Ntago nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntago nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Nyagasani umwana byaramurenze.
byaramurenze umwana rusike agiye gusubira iwabo muri Amerika. Granny again. Ahubwo hamagaranye gukura umubwire kutakije. Umwana byaramurenze. Ari igihuru n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho. Umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi. Byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi byaye maburi. Bya bikoko. Ni Santiago Muneza. Avuye muri Mexico. Los Angeles ntumvuye. Before this day is done, the one Dore ko umunsi urangira. Okay. Mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe mwana umufashe aya namahirwe adasanzwe. Kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi. Ewana urufite impano bwabwo baba bwashize. Icyo gihe waba winaniwe. Rebe durutuntu kutumarinyera ariko abahashi. Do. Mwana ari kwitozanya na bya bikoko. Filime. Yo. Baye mabure. Barage. Harya ni bande bandi. Ba Fosite. Come on, Santiago! Abakinnyi benshi rega mba nibuke nama niga yanjye anagura bonema. Bebe. Mwana akomeje imyitozo. You like it? Gave me a shit. Nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba muserereza. Arebye abona ikipe y'abakuru. Abona amabastari gusa. Bano bakina muri rizavu bwabo kipe nyine mu bwa munsi. Dore ibyamamare yabonye abastari arumirwa. Abo mu ikipe umunsi umwe. Nawe. Ariko apana uyu munsi. Umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisangamo. Yaje hano. Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga. Bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza. Apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho. Kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza. Hana biramwirirwamo muri kwiyandarika, mu biyoga, mu bitabi, mu maninja. Harangiza ngo ejo nubona gateste hanze uzagatsinda. Yabwira abakinnyi. Urebe. Yeah. It may be a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Well, because you are so close in. Kubera ko wanyegereye kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru kandi nsanzwe ndi muzima. Oya biri normal. Amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Uriwe muganga wa club yacu se. Club ubwo nimumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah. Ari ibipapuro ugomba kuzuzaho. So I didn't understand. Hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahe. N'umukobwa. Like N'iri jambo. That's cardiovascular. Ibyo ni cardiovascular. Nibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Aga materime nkari yabayazi. Naho binose. Respiratory. Problems with your lungs or bijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero. Umwana ntago yize ibuka yavuye muri Mexico itajya mu bintu byo gukupa no guterura ibintu. Ntago wamurenganye. Ko mwe muri kumva mubizi. Biga mwakandagiye mu ishuri. Mpamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati ruki ntabishya. Yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntabwo ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntabwo ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'ijoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ye gufata amaraso ni nyinshinge. But you have a tattoo or Ufite tattoo. transfer? Binibiki. That was the gang thing. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a Hari gang. uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Ni gereza iyo ufunzwe. Case you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo mico mibugaruke mu rugo. We ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi. Hari umurwana rero ukiri udo rugashaka kwigira ikirara. Utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga. Do! Takare! Bakinnyi bane bafite akantu k'ubugome. Ako wa mujinga we. Mwari mu myitozo ikisiki. Do! Giye kurwana. Rebe. Mureke mwana uriye. Abakinnyi bakuru batangiye guhohotera umwana mu myitozo. Bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki. A month? Bagwaye kwezi. That's not long. Ntabwo bagwaye igihe kinini. 6. Giye bamaye amezi 6 yo kugerageza. Tranmere Rovers before this. They signed. Ako mbere nabaga muri Tranmere Rovers. Yeah. How's it going? Rezote. Early days. Baje kurya. It's Gavin Harris. Ni Gavin Harris. They just signed him for £8 million. Yaguzwe miliyoni 8 z'amayero.
Hugh McGowan's 33 and Hugh McGowan afite imyaka 33 leg will not play for the first. Niyo mpamvu ubonaga kuvunira gufitiye ishyari arashaje wari kugenda ava mu kazi Kid on the block, son. Bize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga. Hey. Hey. You know, most players are selfish. Abakinnyi benshi nanjye ndimo. Within themselves, they play to their bakina batirekuye neza. Their weaknesses. Kugira ngo batagaragaza intege nke zabo. The great players, the ones ariko umukinnyi w'umuhanga. Take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe. Yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona. They control the ball doesn't control. Abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntago ari bakontorora. Look at this. Reba bino. 2 jackets and a ball. Amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye na. Hari ubukonje. Baza muri gym. Umwana arakora gym. Aba yimenyereye yirirwaga kugikwa, yirirwa terura, agakora ya myitozo akinira umurenge, bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome. Barakaye. Bigaburira imiryango. Bakeneye amamodoka arenze yanakwica. Inazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ishyiraho ibiro 50 kahita umenye ko uwo muntu nimuhurira mu kibuge mabura zakwica nuko kwica nta mikino hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege. I could show you the town. Ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka. Go clubbing. Tukajya no muri club tukabyina. Women. Tukajya mu nzoga n'abagore. Umve umwana ukiri mu myitozo. Urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye. Ahuye n'undi mukinnyi. How old do you have to be here? None sano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari? 11. Sha imyaka 11 utangira kunywa. Muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba uje imyaka 21. Hano ni 18. Mu Bwongereza kirarashaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo. Ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3. Ngo utazabimbwa. Oh, listen Elvis, I'm with the club too, you know. Sasa yabonye cyamara bita Gavin ubaza binjira muri club. We nanjye dukina muri club imwe ntago tukuzi. Icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yashinje. Yarebye wona muforomokazi. Nasi Amison. Ubonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko. Washa muri clubs. Oya. Aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi. We go on the spyglass. Twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu. Ibyo bintu by'amakarabu ntago tubyemera. Yakoze nanjye nikomeza. Atari kuri botike nicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye. Karabu. Ngo Gisenyi iminsi 3. Spain? I'm from Merseyside. Lee, I'm Merseyside. What are you two doing? Bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi. Umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. dukinira Newcastle. Baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta abeshya ngo barayikinira. Kandi itarabemerera. Bano baracyari muri reserve bubaritse. Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. Mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki? Don't become something you're not. Aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari bo. Kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse. Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. And changes is fine with me. Yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinzi cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka nabamindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye. You had fungus behind a bit. We nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye. Cyarahengamye. Yarwaye ibimeme. You must see the whole team. Ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not going to ask who has the biggest. Ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi. Who has the smallest? Ahubwo mbwira ni we mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi ubwo namwe murabyumva. Kuri ya muforomo ngo bose babona bambaye ubusa. Agiye kubavura. Umve. To. Umyitozo. Mwana afata bara imanuka umutoza reba. Mwana afata bara afite utuntu akora. We pass. Pass baro wacana we. Mwana naga pass amanuka na bara. Pass wacana we. Barayinda bayimwaka. Pass the ball, man. Kuki udapasa mwana? Hey Mel. We. Uretse. Munez. Come here. Wera nkubwire. Ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho. Hey lads, over here. Come on, gather round. We mwese mujye ku ruhande. That's it. Umva. Give me 5 minutes. Memo mai minota 5 yonyine bo baganiriza. Umva. So, Rero. when I say go, Nivuga ngo genda. I want you to run. Ndagira ngo wirukanka uko ushoboye utsinde igitego. Yeah. Yego. Aragenda, uyita tera baro. Umutoza.
imutanga yo datsinze igitego garuka babonye adapasa nanone sore rukanga batera baro bebe iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego aragaruka. What did you learn? Wiziki. That you can score from halfway. Ko ushobora gutsinda uri kure. Oya. That the ball can travel faster than. Ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta. Possible. Niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. No, Michelle. Hano dukina turi ikipe dushyize hamwe. It's more important than the one at the back. Niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Uyu magambo muyumve cyane cyane abakinnyi. Ati tugomba gupasanya ntago dukina ari umuntu umwe. Ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. Nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere. Uri kumva none izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma. Ati izina ryanditse imbere riruta riri inyuma. Hari umukinnyi yamubonye afite ipompo wa wundi umwanga. Ipompo yasima kandi yari yarabihishe. Ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta riri inyuma. Newcastle United only 3 games left this season. Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi season. All the riches that goes with. Turemeze bite dore match yagiye kuba. Stop. Bari bakinnye na Chelsea. Bakinnye na Chelsea. Lampard dore Lampard. Simuberetse. Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer. Meze nabi cyane. Rabe Gavin Harris. Biranga. Urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakira abone kuba yakwigaragaza neza. Aye, by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite icyo kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Irani hangofa babyaraye mu mayuga. Ariko zikabafana bose bo kwisari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musare gutanga. Wabona yavunitse ngo reka irani hangofa. Kwereka mu tubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. It is another injury. They've already got several walking out there. Katururi. Big kicks to the far close to the corners. Wait a second. It's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basoye wa mukinnyi yaguzwe menshi. Jewe cyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. N'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Katururi. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Only 5 minutes left. Babom Song nabibuka. Though Chelsea still have the upper hand. Nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yoboye. Igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashyizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite. Nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Ubusinzi nimba ikimeze neza. Gusa icyo gihe yari ikabije. Evening, Mr. Donnell. That's it. Harya JJ Okocha we ntiyakiniraga Newcastle. Nyamaze. Katururi. Happy. Umwana yaje mu kibuga komeza kwitoza. Umutoza aramubona abona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano. Abona kuri liste ya Rizafu. Yibonaho. Yibona mu ikipe ya Rizafu bamaze kumwe bivuze ngo yarenze kweseya. Yatambutse yarenze isuzuma. Byaramurenze. Yagiye muri Rizafu. Rizafu ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru. Ntabwo uri mu basimbura. Uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba. Wahituza utabara. Ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. Uzuru byabaye. Nagiye mu ikipe ya kabiri yasa kumenyesha makuru wa muforomokazi. Mwana ukina Newcastle. Ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda. Nsinyira hano mana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare. Autograph soon, you know. Kuba bidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? Hari ikibazo ufitanye na football. I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. Ahubwo ukwamamara nibyo mfite ikibazo.
He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. Would I know him? Aza gusiga njye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of him. Rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. They're nice, uncomplicated guys, and then igihe ubona ari abana beza abakinnyi rich assholes who walk. Bidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagata n'imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agare wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yarari kumubwira ko papa yabutaye umusore narubwo ati none utwe ni mama wadutaye. Bura ntagara abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Uriya mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'abamuforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was a one-day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana ni umukatolike. Learning Tamil, Grandma. Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye umunsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino n'injoro azakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru bitatu gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera kuri yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine. Porque tendría que Ramwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ngo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the 2 strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. Kids are playing football. Nimuze gupanika turi gukina football ni bisanzwe. Umutoza umusore ari muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi. Umusore akura yipompo, pompo iramucika, abakinnyi bahita bayito. Barayikandagira bagenzi batazana baryana liste. Atazana baryana liste. Aimable isakandagira ipompo ye. Kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye. Wirwarira si mutabanje kwipompa. Katururi. Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle. Bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve. Katururi. Bano barari umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye. Mu myitozo ho yaraba konfirimye pe bamugeje no muri match ya mbere. Niyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye. Arwaye asima ntago yipompye. What's wrong? Ura musore afite ikihe kibazo n'umutozo wo mu ikipe nkuru. Sinzi. Dore guseba. Hano hari abana bari kumyuka koko. N'ibisimba. Ukazana imikino ngo nago wipompye ngo ufite agahaha gato. Turore. Mwana arwaye asima. Ntagihaha biranga. Dore abana ba mani bagenzi batangira kumukubita inkokora. Nyagasani. Sora fata baro nta stamina. Urana we ni umukiriye we. Kandi yaraye mu bakobwa n'inzoga. Katururi. Umeze neza. Katururi. I think that's enough. Biriya tweretse birahagije. Biriya birahagije pe. Bari bamugira iki. Dore undi mwashi kure itagurukaga za musimbure. Ubonye siko gahagurukanye. Dore umwirabura waravuye muri Afrika afite ubugome. Yafashe iyo baro ndanayimena. Nta mikino ibihari mu nceri. Abari akazi kinjiza amafaranga menshi. Football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino ibihari. Kuzana umuteto. Nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganye. Nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga. Yo. What's the matter, huh? Ikibazo cyakomeretse. Been out in the town. Nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya. Is there something you want to tell me, son? Haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo? Nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo. Okay. Sawa. I don't know, Sandy.
simbizi sante You've got the skill. ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. icyubura ni ukwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'ubwongereza fata itike usubire Los Angeles buri umukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere wamukubita muri shampiyona y'ubwongereza ukagira ngo ni agapeti k'imyaka 2 ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'ubwongereza shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo La Liga ko bayita Rosie, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe yaje kuri umukobwa. God, Mama, I'm a wreck. Mama, ko nasaga nabise. Yaje gusura umuforomokazi amusezere. Yamaze kuzinga no gusubira iwabo. Niyo turuka Los Angeles yego. Thank you. Ni mama w'umuforomo. No, thank you. I went there when my husband's band was on tour. Wanje akiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha. Riot House in those days. Yeah, friends at the week. Nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri. Nta mpamvu nyirukansa ariko. Nice to meet you, Santiago. Kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka umuhungu w'umukobwa we Dodo. Love that name. Bego umuhungu ufite izina nakunze. Mama agenda mvira kuri sheri. Yamusanga iyo witwaye neza usigaye sasa bagutekera inkoko ninjoro karya umushwi do At the physical. Sorry yaje hano I have asthma. Nugwaya asima narakubeshye You told them. Wabibwiye abo mu ikipe Wouldn't have given me a try. Ntago bari kwemera konja no kugeragezwa Too late. Wabibwiye se narakererewe They fired me. Banyirukanye Oh, Sam. hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze cyane nje kugusezera banyirukanye Tomorrow. Uragiye nzagenda ejo So soon? Siniki kikwihutisha Oh, here if I'm not in the team. Ntago mbarizwa muri iriya kipe You can find another team. Ariko washaka n'indi kipe ntago ari Newcastle gusa It was just dumb to think I could make this. Ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football ntago nakabaye naravuye mu rugo umwana yo My grandma. Nyogokuru wanjye ndamutengushye This happens. Uzi gusiga mu rugo basezeye ngo ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati mwana wacu uzatwika bakabona ugarutse n'urutwe bumva utanataye isoni zirakwica umwana ari kuvuga ati ubunyogokuru nzamubwira iki yagurishije agasambu aho uno mwana agatike kamugeza mu Bwongereza baturore We hardly know each other. we ntago turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye Dodoro undi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umustar kandi ntago bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze uvuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abastari muri football na maninja we sha burya se mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga sha uwaroza abakinnyi do abasobanuzi abo barenganyije ibyo ba junior se batunaniye kabandi baritonda nabasavimbi b'indaya ko njyewe kintu Musore yaraye mu maninja uyu munsi no kujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umustari yaraye mu ndaya uyu we ni icyamamare ahita ashyira agafima abafana batanamumenya kariwe waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya kari icyamamare we so yacyamamarira oya weho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo bushize yakinnye nabi baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza bazumukinnyi abazumukinnyi ko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine Ewa uri kuryamana n'uriya mugore agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafashe ikintu kumva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Laura. Waba uri hafi ya Blake Laura?
Why? Kubera iki taxi? Harris is stuck on the... Icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture byihutirwa. Yari ifite undi mugenzi. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Weho urihangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umustari wa football ahabwa serivisi imbere y'undi muturage. Kid from LA, yeah? Wese nabo wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Naringiye kuri station kubera iki? Screwed up. Nangije mahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umustari niwe babanje kudepoza uri barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. Yo Gavin Harris. Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Ara barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byuhero byawe. Making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muramukoze ikosa. With him I've played. Twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamara atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko akurenze se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragera ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Kugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara twara biduhishe. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach aramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite pompo yanjye cyangwa mwampaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu nda yankuriya mukahitamo uri modoka ye baye byagize ikibazo ugasanga uwo muntu kuko ari umustar agiye kuvuga ku mutoza. Umustar agenda ku mutoza akavuga rikijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere koze igikorwa cyiza. Do what I can. Narindi kugerageza gufasha umwana umutoza no rishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari Messi nziza. None kuki watinze muri myitozo kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana haroko kamo bakenyine nkanjye n'abandi mbarwa. Do mwana siba mukubise imiti nibamuhaye imiti bakamukoraho rikaka dore umwana utuntu tw'utumanyeri batangiye kumutega. Rebe Santi bamwita Santi cya Santiago. Rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze undi ngo ntiwakira indwara utayirasa. Do dore amakwa kwacu umwana firatangira kuziganyegageza barikanga. Yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe. Iyi kipe yesha insinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uridebe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna. Abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana. Umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo. Wenga amaze gukura afite tarani turu. Umusa ntihagire umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna. Umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana. Banderas. Bari mushiki wanjye ngakeka ko San Antonio Banderas. Urebe nta mikini hari none bamaze kumwemerera muri reserve bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama. Mwana asigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde. Baje gukina na Middlesbrough. Urebe indi match yarabaye ya reserve. Mwana afite ikintu bita kwa torare n'utuntu. Mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba. Umwana amaze kwisanzura afite defe yo kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batema n'utundi. Abonye Okay. I can't see her. Bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero kudufaranga twatangiye kuboneka. Yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso. Dore inza mwinjije. Kana yanjye. Amazing. Inzu ntago isanzwe. Can you believe this? Wabyizera?
A month ago, I ukwezi gushize to the city. naragusezeye ngiye gusezerana n'uyu mujyi ngo nsubire iwacu Contract. none uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti. How can you afford it though? Iyo paritoma so isibona gute kari bwo bakigwa kontara. Kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru. My friend. Suza inshuti yanjye. No. Biti. Do. I didn't say you could bring women here. Kuba tubana sinakwemereye kujya n'abakobwa iwanjye. Sorry, July. Iyo nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa. Oya nakinaga. Uyu nawe abaza n'abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa. Waba yarabigize. Oh. Do. Take away. Reba pizza. His niggas. Reba n'amasiti y'abakobwa. Brought his lifestyle. Ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare. Yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye. Ndamwubaha. Professionals. Football is our life. Ubu football niyo buzima bwacu. Niyo buzima bwacu. Niko kazi ubundi ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera. Mba kazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri. Aho hantu nyine ubwo niyo gahunda ugomba kuhakura igishoro. Umwana ati football niyo buzima bwanjye. Kandi football n'imiziki birabibora ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima. Kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga mama mugomba kuyafata neza mwabakinnyi. Gusa muri mutubari mu bakobwa aho kugura abonema 2700 ngufe muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda maninga. The manager already knows this, doesn't say anything. Dore wa mu manager uyu nguye bari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi mushakira bo yamamaza mushakira amakipe ari akurino. A minute enough. Yeah. Gaff. Dole Harris Gaffin. Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. All right, base. Look at you, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite musaza? Santi. Suza Santi. It's going good, mate. Then. Prepare for the reserve Saturday. Uyu musore ari gukina muri reserve. Hey. Baby. Bakwereka muri iryo joro. Barasotse baza mu tubari. Barebe wagwan. Hello. Hello. Meze. See, you got your contract sorted. Kontra yawe so yihayindi. Do you mind if I ask actually who handled that? Iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngubere manager wawe cyangwa umu agent wawe. Works in a garage, bro. Wowe yihaye akora mu garage ura ntagarenze. Yeah, he said no, don't get me wrong. Umva ntunyumve nabi. He used to be an absolute. Nawe yahoze ari umukinnyi. Wa mugabo wamwakiriye. About marketability. Ariko ibintu bya marketability ntabyazi bya marketing. Ntakina biziho. Azisi iki kubyerekeranye na endorsement z'abakinnyi. Cyangwa gushakira abantu wamamariza benshi za Nike zaki. Hakurebera none n'utuntu birebe iyo kontra yawe yimi. Kandi mbere ntiyashakaga kumuha amahirwe. We. Mubyine nkwicayeho se. He's a salsa man. Oya uyabyina salisa. Thank you. Oya urakoze. Amaninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga aho birirwa mu maninja. Baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana. Abakinnyi benshi uko bakiri bato. Kandi ahemberwa ku gitiyo. Rigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi. Asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi. Aya niko baba bameze niko baba bararezwe. Nabi. Yi. Ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe. Ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigayesha igihugu iki Santiago. Bro, what's going on? Bimeze bite bro? Murumuna we. Hey Papa, ndikuvuga na Santiago. Arashaka kuvugisha. Reka no estoy. Mubwire ko ntahari. Va ku kigori iki. Cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo. Papa nagashaka kuvugisha. Ndabyumva. No problem, man. Nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize. Bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki. Hari ukuntu batabyumva neza. Keep me out, didn't ship him bagged. Bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha. Yana sigaza muri tize yambaye utujeze twiza cyane. Twavuye muri Hopline Sport. I just saw the reserve list. Bonye list yari zafu ko nibonyeho. I didn't even make the bench. Nanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye biti. I play where you tell me to play. Ninaho mbwiye. How you tell me. Icumbwe ukora ndagikora. Ntago twagukuye mu ikipe yari zafu. What are you talking? Ntabwo nago kiri kuri list yari zafu. Playing with that lunch. Ejo irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru. Mama we nagakiri muri reserve. Santiago. Santia. Utegereje iki mwana? Faye wa mujinga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo. Avuye muri reserve
wahita nk'ikiciro cya kabiri cya buri kipe bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle bahita berekeza hehe akenshi ubusanga ari imijyi bagirondere mu Bwongereza afite match kandi mu ikipe y'abakuru abakuru nibavuga abakuru niwumva mani wumve muri Manchester United igira rizavu rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru Liverpool are breathing down their neck. agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasase ngibamereye nabi cyane Look to the Newcastle usanga Newcastle yinjiye mu kibuga injury problems abakinnyi bafite imvune substitutes Santiago Munez is basimbora ndikubona mu yitwa Santiago Munez yes and turi wa mugabo wamugiriye ikizere ya Jean Park in Los Angeles by Glenn Foy ngo n'umwana yikuriye muri he's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve ko yakinaga barakwereka no muri Amerika durutubari no mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hope Rain Sport twagiye gufana amakipe yacu barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari nagira ngo filime wa mukobwa bakundana arebye amasaha y'umupira arageze reka nje kureba shari wanje uyu munsi hari match abakobwa nawe urabazi y'abagabo babo bakina football muyango se hari match ya mucika A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Rebe filime bahuye na Liverpool. Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe Nyuka bari bariho. Rebe mwana fata baro. Ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa. Kubita pass hari. Subiza pass. Urebe. Do. Biranga hanze. Muzaje zanabona match iri kuba yari ku ishansi wa mupapa ugivuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa ageze mu kabari Elias yakipe u Rwanda rwangira rwambwiye ngo rugiye gukinamo we urebe teri shoti nkokora kinnyi bamukubise inkokora itara bararimena Elian Rouge we mwana umutuku arbitre kadasifa Munez coach isamagara Munez going on injira mu kibuga dore ubwoba ngo buramwica the circumstances I don't think he's got much choice and it is now quite a day umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga katururi aya namahirwe Munezi yarinjiye izina rye bararikamera iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye sheri wanje agiye mu kibuga Munezi uriya nindi dore muze urana umwana wanje umve baramureba urana umwana wanje Di Papa Santiago natsinda turakugurira inzoga muze nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri ati muze ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe papa utaramugiriye icyizere umwana yinjiye mu kibuga katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga uyu mwana ntansebye ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari b'ibisimba b'ibikoko banakwica nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo yagasani dore umwana utuntu tw'utumanye umwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penaliti iriya ni penaliti we umwana wanjye bimuvuna muduhe penaliti yacu dore muzi ukuntu atangiye gufana umwana we yewe umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo uriya mwana karenze penaliti bahise bayikubita icyamamare penaliti bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi mwita Harris Gavin umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu biraguzwe amafaranga arutaye abandi baba barusha Imana bamukubise penaliti bari uyitera rebe filime we nibwe Sansenik gasani muzedore ngarafana bikamurenga ikipe y'umwana wanjye iratsinze abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muzeba guha icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muzedore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana avuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turore niko bigenda
hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu buryo noneho wamara kugikora neza yagera hano akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye we uriya wamubyara kiriya cyamamare mwana yaje hano tururi coach iriya penalty bayitsinda watekereje iki The goal? wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakinnyi kuki utabapashe umutoza we ntago areba ngo mwatsinze areba n'andi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba akantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bite Santiago felicitation wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid na nyogokuru wanjye aragukunda David Beckham You'll be there one day. nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu uwo ni David Beckham nyagasani umwana yikanga batangiye guhura n'abasitari nka Beckham akabona baramuzi aza hano kuri Gavise uzi umuntu muhena uzi icyamare muhena cyo agiye kuvuga ngo wenda na Beckham abona Zinedine Zidane abona Raul Gonzalez yikangamo nyagasani biramurenga urukuri iki kumwe n'uyu muntu Él es el del coche. ukari ufite imodoka niwe marifti umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba babona abasitari bo ku rundi rwego twebwe turagiye mukomeze mugire ibihe byiza Zidane ahita caho Raul Gonzalez caho baby Over shooting a commercial. Mucho dinero. bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity bakorera amafaranga menshi cyane wumvishe ko babatinya ariko ibintu umujyi wanjye mwana ngeno mwere kandi tujya kurira show umusore bahita bamuzamukana hano akajya kurya show atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocky tumwira ngo Rocky none isubu koko hati bizaza kandi noneho irindi banga nabibira umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky urwo rwego nabigejejeho dore ngo baramujyana mu maninja dore ngo baramujyana mu ndaya abakinnyi nawe urabazi tangira no kumufotora ari mu maninja umwana muto umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo yaje kugana n'umugore Gavin think I have one. Yenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana numva ko nakunze uwo mukobwa n'umunyamahirwe uyu mugore Gavin yabonye uyu musore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande wewe suri ya mugabo wa Gavin mwahuriye ni mu birori nk'ibi ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya abari kumwe n'abamodo abaki Don't tell him I've gone. ntumubwire ko nagiye uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago umeze nk'abandi bakiri kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe There's nothing to explain, sir. nta kintu nagusobanurira muyobozi People falling. ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo You're an ambassador for this club. aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu Tell to this iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu ikipe ikinamo abasinzi There are 2 Newcastle players. ikigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi ntago nabakubwira You want to. ntago uri bubambwire mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu burayi ntago nabakubwira ngo ndi ubavuga Yes ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta ashaka kugusobanurira ibyira foto wabonye mu kinyamakuru You haven't seen it. ntago wabibonye Showed it to her. nayimweretse mu kinyamakuru Party that. nabonye kira Does his tits feel? ari amabere yaraye yabara abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we About it, okay? I'm busy. ndahuze Your friend Jamie while you're here. genda urebe inshuti yawe Jamie Examination room. mu cyumba cya examen muri B jewe ndeka naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri Hey, we Santi. dore wa mugenzi we bazanye What happened, man? batangiranye baziranye nawe Off in a reserve game. twari turi mu myitozo ya reserve game I'm here for an MRI scan. ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI
dore ifu ukuntu ryabaye nyagasani when it happened. wabonye bakinnyi muri kureba ino filimi ukubitana n'imvune kariyeri yawe. I reckon I might have to skip them salsa lessons. Sinzi ko amasomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyizi. Katurure. Ivi barihindukije. Kibuga habamo imvune murabizi. Nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba Bigis. Ariko igihe ntahana kavune cyangwa yo ntavunitse navurinye nka batanu. I don't know what. Ga element ncaho nkandagira ndibata. Just tell me, can he play again? Bwira urabona azongera gukina. Not if he wants to walk, no. Ati no kugenda bishobora kuzagora nusibye no kongera gukina. Ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose kabirarangiye. Hey. Yaratashye. And thanks for covering for me. Yeah? Mani wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye. We're even, okay? I don't know you no more. Mutaha nago nzongera kugwishira. Niwe wari mujyanye mu biro. Okay. Basigaye babana mu nzu. You have your life, man. Mani uri kwangiza ubuzima bwawe. Christina. Uriya mukobwa witwa Christina ni kuwamubuza. Why? Because she can stand your ass with friends. Ntago azakomeza kwihanganira zira nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa. Bruno sold it. Ya mafoto bruto yadufoto yayagurishije. Hari no kuvuga ngo hanze abantu baba freelance bafotora amafoto. Ku buryo itagenda nk'ifoto yafoto y'abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murama ngahe ikinyamakuru kigacuruza. Ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto. Jamie, and it can happen to any of us just like that. Ibyabaye kuri uriya musore wavunitse natwe byatubaho. Tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika. Niko bigenda kandi koko nta kintu gihoraho. Niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko ni time ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje kandi ikintu kizima wakuyemo. Nibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye. Ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika. Tuvera tugaruke ku ishansi ye. Nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo. Iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa. Papa ari he ariko uyu ni wa muri umuntu. Urebye bona hano. Tengo hambre, vamos. Aquí a la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go. Papa, ngwino tugende wana. Dad. Muze bavuga ngo eri gukora amatiyo. Gafunga amatiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad. Dad. Papa kanguka. Nyagasani. Muze yapfuye ari gukora amatiyo yari n'umuporomberi. I meant to come over and explain about that thing. Ndashaka kuzagusobanurira ibyo wabonye mu kinyamakuru nagari. Hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. Telephone your grandmother. Gendo hamagara nyogokuru wawe muvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bava. Uriya yabaye iki? Papa we. Heart attack. Yafashwe n'umutima. It's gonna be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. Oh, it's fair, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabaje kureba wagwana. Tururi. Ko champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Nana. Afata itike y'indege aje muri Amerika. There you go. Really, thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Twaganira. Mutoze. Yego. Listen, I was the other bloke in that picture. Ninjye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Numva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts, but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore.
sibyo How old? harya ufite imyaka ingahe 28. 28 29, I think. ari 29 harabura gato The young players should be abakinnyi bato for an example. mwagakwiye kubaha urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mubarusha n'imyaka sibyo yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga I hear what you're saying, but ibyo uvuga ndabyumva boss and kandi you're not the first person to say ntabwo it. ari we muntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye amubwira ati tubisiriye dukora akazi uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama umutoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo bamukwiye kubabera urugero rwiza yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga ibyo umwana bavuga turiya muntu ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh nayicaye ku kibuga buriya nanjye mugasobanuye mbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza ndindakemwa mu mico no mu myifatire Pronto umwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere bamucora para basiga icyo gipira uze wana apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga umwana yicaye ku kibuga cy'indege ariko byibuka byose aruwaje Sir, Yakubaho we're boarding now. abantu bari kwinjira mu ndege ya boarding now umusore by'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka byo kujya gushyingura sara biretse aragarutse ubundi papa ntiyakundaga football What are you doing here? urakora icyo Why aren't you on the plane? utafashe indege I'm sitting in the airport nicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga ni byibura umwe mfite urwitwazo rutajya kumushyingura And everybody else, why things didn't work out. ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona I had to come home. ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urwo si urwitwazo Know why I need impamvu an excuse? nari nkeneye urwitwazo No. ntago nyizi That's the way my father made kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo self-belief papa wanjye yatumye ntiyizera to have papa wanjye yatumye bingora kugira aspiration. ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho ndakumva Don't need an excuse. gusa igikenera urwitwazo rwatuma ntakina football cyangwa ntatera imbere Someone can tell me I'm not good. umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho unoza weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko ntashoboye And even then, kandi nawe ushobora kubimbwira I may not agree with you. nawe ubwawe ntitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera buriya we mu gihe wumva ko ushoboye ntazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye You're right, Santi. Santiago wakoze neza kutaza There's no point in coming back. n'ubundi nta mpamvu yatuma ugaruka utarangije shampiyona ntabwo uje kumuzura ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona harabura imikino ibiri ntuyise ufatirana ayo mahirwe yo gukomeza ukina iyo mikino ngo usubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye ibyo byose urabireba yana yanze kujya gushyingura se n'ubundi papa se So how are you feeling? gusa nanone babyeyi bazaho umwana yumva ko utazaho gushyingura ntacyo bimubwiye cyane amenya ko utabaye umubyeyi mwiza umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? ari amafoto yose sohereje mu rugo I don't know where home is anymore. ubu sinzi mu rugo ni hehe Yeah, you do. mu rugo iwawe mpakubwire It's green. iwanyu Got a goalpost at each end. ni mu kibuga cy'icyatsi hariyo utsindira ibitego hariya niho iwanyu buriya nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio kugira uzambona imihanda mbanje kwiba mbanje ku kandi gategura mwana yabwiye umuhungu ati amafoto woherezaga iwanyu se umuhungu yaramubaje ati mbabajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina umwana nicyo kimubabaje ati papa wampingaga kuko apfuye atabonye aho mbera kaga kumbe papa yari yarahabonye habera kaga bari mu kibuga Monez How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfa. Yeah, thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a fit. Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface sacred. Hano hantu haba hera mu gihe match itaraba.
Just wanted to see what it felt like. Ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. Iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva. Ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor. Por favor. Agerageza nayo kuvuga icyesipanyoro. Umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko gatandatu azakina. Ni ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhati. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Njye ntabwo nigeze ngushidikanyaho. Sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubunda abakinnyi bagendamo. I'm joking. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru kuko dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukwiyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu. Dore kuri stade haba habereye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danger. Agaho kaba kawuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. To win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe. Bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukihatase ko ibintu bari kuvuga nari kubibona. Yeah. He's single then. Waje wenyine. Amugoro ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite ikipe duhuye nayo icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg katururi. Mwana yinjira mu kibuga. Abanjemo muri babandi 11 bintoranywa aribuka kuri karere A1. Ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira uvuga ati zamvune zo kuri karere yanjye. Nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko. Umuntu turi buhurira kuri baro. Ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo. Mwana yinjira nyishaza. Bone ko nabanje kwibuka kare. Dore mombebe abanjemo. Mama dore mombebe. Bona abakobwa. None iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo. Hanze y'ikibuga bari guca ibintu. Surigeze muri stade ari abafana barimo abona birarenze. Choosing to start with young Santiago Muñez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Muñez Santiago. Dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match. Hamwe bibera yari imanukiye. Ewana match nanjye ndayirebera mu mbari. Jya numva ngo abantu bose niho bazirebera. Yaje mbari kureba match. Urebe filime. Dore Gerard, wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo. Nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa. Hari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard isi baramuzi we. Alan Shearer. Urebe. Prove it. Physical down there now. Urebe. You can feel the determination. Both teams really. Uburyo batangiye birasa nkaho bano bana bagaragaza icyizere cy'umukino. Big up for you, Gordon. Can I tell me I'm rushed off me? Ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege. Ewana umugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye. Abanyonzi niyonka. Ibyo kimwe ibiba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya niyo nk'ibintu byose byahagara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky. Urasi wa mwuzukuru wanje ukecuru niwe mutegeye itike y'indege.
nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazi imvune bagiranye uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye dore pase dore abantu ukuntu bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi dore musore Gavin abatama igitego Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza and what a way to answer Katururi ati umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititse one Axel Rugangura abaruvuyanga bose nagatebo kamwe abarugaje bafite umunwa hari bavuga ati umwana asubije abamukiritiga bavuga ngo bamuguza y'ubusa aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa referee has given the foul hari abatanze kufura free kick to Liverpool bayihaye kufura they've taken it quickly baro bayimanukanye faster Katurore dore agatakere ka Newcastle iriya ni koroneri kona kubitaga koroneri free header Gerard ahita batama igitego 1-1 cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga kandi Newcastle bayishyuye igitego barayishyuye kandi uyu mukino niwe ugomba kubagumisha muri championnat cyangwa bakavamo Rebe filime Gana manukana baro Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Yes ibitego barabyishyura gute Katururi. Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo. Niko njya numva abasinzi bavuga. Rebe. That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka. Naba yarakoreye agakipe ko mu Butaliyani musore arabamanukanye wa mwana mutoya twabwira gafite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana manukana baro dore utumanye dore amacen pasa ariko wamugenga we mwana manuka dore utumanye we mwana pasa wa kigoryi bamutoje gupasa garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2-2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganireho iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko hari ibisambo byinshi babishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Hasigaye iminota 3 gusa. Running out of time. Match kabirangiye. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We je. Kureba ku isaha. Bebe. Kubita baro hano mwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Nyirakuru arareba. Urebe filime. Mwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gavin. Irani kufura we. Iriya kufura ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine yanyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe, bamuha baro ni utera amakufura yose. Haris Gavin. We Santiago ngene ubwire. Iyi santere yikufura yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on Sheri ntusebye gira tugire
hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye Mana afasha umwana wanjye wo ni nyirakuru umujyi wose abafana urabizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ayita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo match irangire kufura yayiteretsemo isi yose imureba irakurabona ko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana itiki mujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we mukecuru ibeshye uzi ko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano For the Fulham game, bakina na Fulham papa yarebye match kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we muze yigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katurore match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we basi ukuntu akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wavayo niwe wamuzanye niwe wamugiriye icyizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kuvugisha bamuha telefone yego Santiago ni nyirakuru we saw the game. umukino twari turi kureba genda muri umuna wawe Julio No, Glenn's daughter brought us. umukobwa wa Glen yatuzanye Fantastic. umwana wanjye ukina neza And I want to hari ikindi kintu ushaka kukubwira about your father. cyerekeranye na papa wawe Hey, Glenn you know when I played against Fulham? uzi dukina na Fulham My dad saw the game. papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye Play, man. Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina Watching you right now. n'ubu tuvugana wabona papa wawe mu ijoro hari ari kukureba uri gukina ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe yishimye Santi dore sheri yo umusore yarishimye kumva ko sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bariya mpandi narababeshyaga yo umusore yarabikoze none handi umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wa zamvune anabazibishije nanone ba bantu bavugaga ngo ntibishoboka Imana bamugisha ndabakunda cyane ciao mwibuka ukeneye kwamaza magara 0785638331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Roki cyangwa katwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane mwibuke kugura bonema 0563 yo kode wishyura yanditseho Kimomo ciao ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho ubu yageze ku isoko ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura hamagara 078411 cyangwa usure website www.avocare.rawa nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.